Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya lagi bersama Bro Ardi, berada di air terjun Malikuna. Ini kan ini dia yang ada di belakang. Nah, air terjun ini sangat mudah dijangkau. Jadi sangat sayang sekali jika teman-teman tidak berkunjung ke air terjun Malikuna ini. Nah, bagaimana pesona dan keindahan air terjun Malikuna ini? Tonton video ini sampai habis. Gaskan. Gave you too much, now I'm swallowed. Now I'm a fool while you're breaking rules. Dangerous path that I follow. Oh, go on, just do what you do. And it seems to follow like a shadow, dark and cold to the touch. Am I insane not to let go? Oh, go on, just do what you do. And